Allahu Ekber, Allahu Ekber. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. Bismillahirrahmanirrahim. Bardıq maqtovlar Allah Taala olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salam salavatlar olsun. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yestawillezina ya'lemuna vellezina la ya'lemun. Bilgenler menen bilbegenler birdey bolbayt. Ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka ya Habib salam alayka salawatullah alayka ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka ya Habib salam alayka salawatullah alayka. Ayyuhal mukhtar fina zadana al-hubbu hanina ji'tana bil khayri dina ya khitam al-mursalin ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka ya Habib salam alayka salawatullah alayka. Salli ala وتبسم النبي تبسم وتبسم النبي تبسم. Her bir sapты жаттап, her bir ayatты үйрөнүп, силер илимдин жарыгын жүрөгүңөргө жыйдыңар. Бул жылдар сабырдуулуктун, изилденүүнүн жана bir doğanlıktın yılları oldu. خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي صلوات الله عليه. الله الله يا رسول الله يا رسول الله. Бүгүн силер медресенин бүтүрүүчүлөрү. Бүгүн силердин жаңы ачылыштары болгон жаңы кадамыңар. Медресе илимдин булагы, илимдин нуру, илимди үйрөнүү милдет, аны элге жеткирүү кызмат. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا Силер алган илим бул жоопкерчилик. Бул илим менен элге, динге кызмат кылгыла. Эң негизгиси Алла үчүн үйрөнүп, Алла үчүн жеткизгиле. Себеби силердин эң мыктыңар адамдарга пайда келтиргениңер. О Аллахым, алган илимибизди пайдалуу кыл. Үммөткө, динге жана ата мекенге кызмат кылуучулардан кыл. Медресебизди ыймандын булагы, илимдин чырагы кыла көр о жараткан. Бул жолда бизге багыт көрсөтүп, сабыр менен тарбия берген, илимдин дамын сездирген устаздарыбызга чексиз ыраазыбыз. Сиздердин эмгегиңиздер биз үчүн нур, тарбия, келечек үчүн мурас болуп калды. Аллах Таала устаздарыбыздын өмүрүн узун кылып, иштерине береке берсин. Allah'ım deni sağlık versin, yaxşılık versin. Xuday Taala sizler köp şundan men özüm
Kuanım Allah Teala жақсылық берсін балдар. Оқыған амал құлақ нәсіп етсін. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين. Allah ekdine baktulu, ekdine şeyden de kılmasın. Allah ilim bilgimizin barakat, amalımız olan nasip etsin. Allah. ألف صلاة تنجينا يوم الجزاء.